Hello, Salamat. In this video, we will learn the 12 months in a year. ኣብዚ ቪዲዮ 12 ኣዋርሕ ኣስማቶም ክንመሃር ኢና። Okay, let's start. January is ጥሪ, February ለካቲት፣ March መጋቢት፣ April ሚያዝያ፣ May ግንቦት፣ June ሰኔ፣ July ሐምሌ፣ August ነሐሴ፣ September መስከረም፣ October ጥቅምቲ፣ November ሕዳር፣ December ታሕሳስ። Okay, let's see how we write the months in a year. ኣፀሓሕፋ ናይዞም ኣዋርሕ ንሪኢና። ጥሪ፣ ለካቲት፣ መጋቢት፣ ሚያዝያ፣ some people say ሚያዝያ፣ ገሊኦም ሰባት ማዝያ ይብሉ። ሚያዝያ፣ ግንቦት፣ ቦት፣ ሰኔ፣ ሐምሌ፣ ነሐሴ፣ መስከረም፣ መስከረም፣ ጥቅምቲ፣ ሕዳር፣ ሕዳር፣ ታሕሳስ። Therefore, this is ጥሪ፣ እዚኣ ጥሪያ፣ ለካቲት፣ መጋቢት፣ ሚያዝያ፣ ግንቦት፣ ሰኔ፣ ሐምሌ፣ ነሐሴ፣ መስከረም፣ ጥቅምቲ፣ ሕዳር፣ ታሕሳስ። January, okay. This is February. This is March, April, May, June ሰኔ፣ July ሐምሌ፣ August ነሐሴ፣ September መስከረም፣ ጥቅምቲ፣ October ጥቅምቲ፣ ሕዳር፣ November
December ታሕሳስ ጥሪ ለካቲት መጋቢት ሚያዝያ ጉንበት ሰኔ ሐምሌ ነሐሴ መስከረም ጥቅምቲ ሕዳር ታሕሳስ These are months in a year in Tigrigna እዚአን ኣዋርሕ ናይ ሓሙሽተ ሓደ ዓመት ዘለዋ ማለት እዩ 12 Okay, so I will see you in the next video. ኣብ ዝመጽእ ቪድዮ ንራኸብ